St Joseph's Primary School cyabirikwa n'ishomero rya government kandi yinabeji rukaga 20 kandi entebekanisa zo kombeka uburaro rw'abeji kigenderire okutungura ebyo bwegese ayishomereri kutagira buraro bukumara abamwe tubasize kubakira nko mwakogu tutungire applications z'abantu 150 abo tabasize kwakira abo kuburaro obwa hati okombeke kwashika buri yomwe nahurira inakamwenya hamatama no buturabe tutakashikire ahakumarira na no kureba ngo abeje batandika kuraramu konka tuyina masuko arikura ishomereri Sister Kasinje baguma sekunda nagirangu nebagumerwa okwakira beji okurara ishomereri kandi ayinamaskongu ecombeke cyaba cyahwire nikija kongera aha mubaro gw'abeji abarukurara ishomereri kugira ngo abeji tubagarize yabo kuburoburaro kongana ho kushomerana ho taro twine nka long block yayombekirwe harga mu rutaro yombekire kurungi konka classes zayo ninche munonga. They are very small, they are not standard classes because a class can accommodate like 35 learners. Ekiri kumanyisa ngo twatunga beji bingi still na classes nazo tuzurukumara. Ecombeke eki nikija kumaraho billioni 5 kandi cyaba cyahwire nikija kuraza beje runana. Batugambira ngo budget yacho ni billioni 5. Kongito twino muganda mahango gutwaretaho erizoba kugira ngo tusetting off turebe ngo kizimbe iki cyayongero misho cyatambara speed abana baba kwija kushabaho emyanya bagumeza mbatunga emyanya kandi naka ni mutaka shushura kode mogo ta unowedene ya niko kunoga live as brothers and sisters tuwabaretera umuganda wa miliyoni 10 barongora abashomesa ababashomise ahishomereri obwa hatabahumwire St Joseph's teri kugaruka nyuma yo negendo misho so ni intero muranga ngo abantu bona bashimye cyaburukwa bije batengera imbitse n'abagenzi babo twerishomereri turase kurugahiri rigengero misho Michael Tumwakire abwa TV West omuri Singiro.